namwe bagabo mubikora oya we naso ni wowe ufite oya njye nari mvuze ngo urugero nicyo cyaba ari mutari guhaha ingo zanyu bagore bakicwa n'inzara bakizirika mikanda ngo nifunga mukanda mwiganye iki muradufungisha imikanda turi abadamu turi abasirikare twe ari amavuta ubu nanjye nayabonye amafaranga sibyo nagenda nkagura amavuta agira uruhu rwanjye shokora igikara cyanjye ibiheri bikavaho ukumva akanenge kose kari ku ruhu kakavaho nkasa neza ariko nitukuje abagabo bakunda abantu basa neza yego ariko gusa neza si kwitukuza mama we ntago kwitukuza aho ukaza ngo umuntu ari tukuje ibi birakonvovoye ahangaha harani hasa naha ahangaha none aha hiwe hakajya hakaba nk'inyama y'inuzi nuko ukabona ahantu aha nuni inzobe aha n'umutuku aha ni inzobe aha ni umutuku ukagira barayi bamukubita ingumi abantu bitukuza n'abakongomani abantu b'abanyarwanda umunyarwandakazi ugomba gusigasira umuco w'ikinyarwanda bivuze ngo uramutse uri umusore cyangwa umugabo ntabwo watereta umukobwa ntabwo utereta jewe hari umugabo w'umukire wa parika imodoka ye vewit akanereta asize ibizungereze mu mujyi wa Kigali ubuze umugabo wapfa we ntago napfa je nagenda nk'abasingo mada nakomeza agenda nkikoraho ngukaba ntago napfa je nagenda nk'abasingo mada nakomeza ariko se umuntu yaza kanereta w'umukire urabona ukuntu nsa ndagati uraje je ndagati uraje ndabizi ndakanangana ahubwo amafaranga mamwa yatanze akabashirana mukaza mugaterera banyirandushi banyiragorwa banyirandabizi banyirandabyemeye ngajye byabonye ariko umuntu ajya ibyo abonye kubera iki akubuze yapfa umukobwa wisiza vuta rikamufata wisigatira ikamubera usutse ikintu cya veni uzamushyira cya birenga hawe utamuguriye inkoko mu rugo ukahasiga igihumbi gihaha iki mu bana batanu numva cyaha mujye mukubita imibare amafaranga igihumbi ntabwo ari amafaranga imyaka yarazamutse amafaranga igihumbi ntabwo wagihahisha iki muragaya amandazi muragaya igihumbi kigura amandazi ugateka mu karo abamama b'inzobe muraho nabitukuje muraho neza ariko jya mugabo wanyamaye inote y'igihumbi wallahi dore n'abayobozi babyumve ntibazavuge ko ndi nyirangare jewe ndishira umuteto banyita ushira umuteto ubundi igihumbi ni ukugera agakiguramo amandazi ya denjiga murazizi yemwe aravuga ati nagukubita njye kwirega barabakoma ejo bundi hariho nabonye bakubise isuka nuko yamuciye ku ruhande igafata yakadutanye ikiganiro tubasuhuza mwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi nge mwumva ndi Charles Ebeneza ndi cyokere ndi nkuba mu muyaga ndi izuba ryigendera nkabishoka mu nkwe reka ngusuhuze wowe bitewe n'ahantu ugiherereye bitewe n'igihugu urimo mbese umeze ute wiriwe waramutse wanyweye amata cyangwa wanyweye icyuma cya kiwingu aya we ntiwabinkora nkuko mubibona imbere ya nyuma mfite abatumirwa ni babiri nari ngiye kuvuga amazina yabo nari ngiye ngo ni abakobwa nari ngiye kongera kuvuga ngo ni abadamu ntabwo mbizi bari bwivuge reka dutangire ikiganiro babasuhuza murababona baratuje baritonze reka dutangire ikiganiro batwibwira maze banatugezeho icyo bashaka kugeza ku bantu badukurikiye ni karibu yitwa Honorine na mugenzi wanjye yakivuga witwa Keza na Honorine ariko aya mazina ko ari ay'abana batoya ubundi bwo ntabwo mwayibye abana banyu cyangwa muracyara se hari umwana ukitwa iryo zina ra abana bitwa ba Keza barahari cyane yego mana yanjye Keza bayabaye erega izina ryitwa n'umugabo ariko rero ntaguciye mu ijambo hari umukobwa uba witwa Marigarita byajya ari kigaragahita yita Angelo none Honorine Keza ayo mazina na yanyu
yego Honorine we turakwakiriye sinzi niba hari ikintu kikuri ku mutima ushaka kubwira abantu badukurikiye. Keza nawe ni karibu, umwanya ni uwanyu. Yego murakoze, mbanje gushimira inshuti zanjye n'abafana banjye, muraho neza. Ndabashimiye cyane rwose kubwitangi bwanyu muba muri kunyereka. Nukuri munyereka ko mumpoza ku mutima. Ntambukije nk'akantu nkabona abantu bandebye rwose bagatera na comment biranyura. Ya ubwo rero nazananye n'umushuti wanjye bita Naomi. Naomi, Keza Naomi? Yes. Bamwita Naomi. Aba namuzanye kuri kamera ngo tuganishe. Ku kintu kijyanye n'ingo. So muri iyi minsi. Naomi. Ibintu by'ingo muri iyi minsi urabona bihagaze bite? Ibintu by'ingo muri iyi minsi bihagaze nabi cyane. Abo se ko numuvuga buhoro wagira ngo byarakurenze. Ibintu by'ingo. Ibintu by'ingo abantu benshi dusigaye twubaka turi guhatiriza. Tuba turi guhatiriza kuko mu ngo buriya nta kigenda. Yego ako kantu niko nashakaga. Ase uvuze nta kigenda bore bushatse kuvuga. Biba bimeze bite? Hawo byaye gatatu biba bimeze bite? Abari intambara bijyanye n'iki n'imirire, ari imirire, ari kwishurira abana amashuri, ari ukwishyura inzu, byose nta kigenda. Nta kigenda ariko ikibi nuko twakora uburatura abagabo sibyo rata. Kandi namwe bagabo mubikora. Oya we. Nasoni wowe ufite. Oya njye nari mvuze ngo urugero nicyo cyaba ari cyo kibi. Jewe naragitambukije icyo kiganiro cy'umugabo uzaje ujya gusambana. Bajye baramukubita. Nongere mbisubiremo. Nimukajya mushyigikira amabiri. Muba mubona mutavuna leta. Hari igihe wajya kumukubita akurusha intege ugasanga ni wowe wakomeye. Oya rego. Ariko nawe musigaye mudukubita. Umugenza cyaha kandi buhari. Umugabo aravuga ati ndagukubita nje kwirega. Barabakoma. Ejo bundi hari nabonye bakubise isuka nuko yamuciye ku ruhande igafata ku bitugu. Ariko buri yayimuhamya yari gupfa. Yari gupfa. Barabakubita byo nje. Musigaye mudukubita. None ngewe rero sasa ikintu cyatumye nza hano. Nze hano. Bagabo mwe mutari guhaha ingo zanyu. Bagore bakicwa n'inzara bakizirika mikanda ngo nifunga mukanda mwiganye iki? Muradufungisha imikanda turi abadamu turi abasirikare twe. Muhahira ingo zanyu. Ugasanga abana babuze ibyo barya baratorongeye bagiye Nyabugogo mutsikiraro. Buri uriya mwana wamuhahiye nago yajya kuba imbobo. Umwana wamuhahiye ntiyabinda yari uruhinja. Mwabagabo mu bundi bimeze bite? Ubundi bimeze bite? Nawo uri kubyumva utera? Ndi kumva bano bagabo bakwese. Bagabo urabona ibihumbi 5 ukaburirutse mu rugo ukahasiga igihumbi gihahiki mu bana batanu numva cyaha. Mujye mukubita imibare amafaranga igihumbi ntabwo ari amafaranga. Imyaka yarazamutse. Amafaranga igihumbi ntabwo wagihahisha. Wagihahisha iki? Muragaya. Wagihahisha amandazi. Muragaya. Igihumbi kigura amandazi ugateka mukara. Ariko jya mugabanya amayi inote y'igihumbi. Wallahi dore n'abayobozi babyumve ntibazavuge ko ndi nyirangare. Jewe ndishira umuteto. Banyita ushira umuteto ubundi. Igihumbi no kugera bakiguramo amandazi ya Denjiga murazizi yemwe. Hategura ku meza nkazana n'icyayi cya mukaru kitagira isukari. Aguha. Wakerera kurya neza ugahaha. Kuki muvuna abantu mu mitwe? Ejo bundi ako nagaciyeho. Umugore yafashe umugabo yahaye umugore we icyabiri. 1200. Bafite abana batatu. Nta makara, nta muceri, nta kawunga, nta kintu cyo guheraho gihari. Umugore aragenda araparanganya bimwe by'abadamu. Agura ubugari, agura n'utuboga, agura n'udukara. Umugabo aje bimumena mu mutwe sha. Umugore agize ngo aravuga umugabo abaturi isuka. Yarayimwashije. Iramusha ikubita hano. Mwabagabo mu bwonko nk'abamwe muba muri mu biki.
muba mugira babahahira inyama mutatanze posho. Ega ari umugabo aba yatanze makeya ari nayo afite. Make rero wamaye. Okay, banza ku kimwe mudashima. Make wamaye. Nyurwa nibyo natetse. Bitewe nawe watanze. Make wamaye. Okay. Simwijujutiye ko wamaye make. Nta kugaya kugize. Muri make wamaye wowe. Menya ngo nateguye. Niyo yavuye. Nyubahire. Ureke kuza kubimena mu mutwe. Umbwire ngo natetse nabi kandi nta bushobozi bwari buhari. Muba mugira ngo tubatekere igisiga cyangwa ifi cyangwa urukwavu. Yatanze igihumbi. Cyangwa iki? Thompson n'indagara n'ubunyobwa n'inyanya n'intoryi n'ubugare. Bipfa kuvamo. Ubundi washaka kurya neza ugatanga iposho rishyitse. Kandi hari igihe rero mwivumbura gutyo umugabo yakwigira mu bandi bakobwa. Ariko ubwo uwo mukobwa bagiye muha icyabiri mwagiye muvugisha ukuri. Umukobwa wisize vuta rikamufata, wisigatira ikamubera, usutse ikintu cya aveni uzamushyira icyabiri ngaha utamuguriye inkoko. Ahubwo amafaranga mamwa yatanze akabashirana. Mukaza mugaterera banyirandushi banyiragorwa banyirandabizi banyirandabyemeye ngagye byabonye. Ariko umuntu agye byabonye kubera iki? Akubuze yapfa. Umugabo wawe akubuze yapfa. Ubuze umugabo wapfa we. Ntago napfa. Je nagenda nk'abasingo madasi. Nakomeza ubuzima. Agenda nkikoraho. Ngukaba? Nk'abasingo mada. Nagenda nkigira singo sinigire sireye ariko nkigira singo. Nagenda nkisuka igisuko. Nkagenda uretse ko agiye kwitukuza ntago njya mbyemera. Oya. Ubwo muri make uramutse uri umugabo ntabwo atereta umukobwa witukuje. Why? Oji. Wagitereta abakobwa bibikara. Natereta umukobwa w'inzobe natirereye. Natereta umukobwa igikara natirereye. Apana umuntu wagiye kwishakira ubwiza mu mavuta. Rego munagukunda ukuri. Buri urukundo ni impumyi. Ariko nanone ni ukuri. Sibyo? Ariko se umuntu yaza kanereta w'umukire urabona ukuntu nsa. Ndagaturage. Nje ndagaturage ndabizi ndakanangana. Hari umugabo w'umukire wa parika imodoka ye. Vewit akanereta asize ibizungereze mu mujyi wa Kigali. Warabizi ko abahungu abagabo bo muri iki gihe basigaye bikundira abantu b'ubuturage nkanjye. Aho keza ko yacecetse. Uri he? Ndahari. Vuga nawe. Urabyumva? Ndahari nuko ku bantu b'ibikara turaha rero. Abamama b'ibikara muraho. Abamama b'inzobe muraho. Nabitukuje muraho neza. Guciye mu ijambo. Kaje muri tukuza ariko. Wana ubundi abantu bitukuza n'abakongomani. Abantu b'abanyarwanda, umunyarwandakazi ugomba gusigasira umuco w'ikinyarwanda. Bivuze ngo uramutse uri umusore cyangwa umugabo ntabwo watereta umukobwa. Ntabwo tereta jewe. Waritukuje. Jewe na muzehe. Waritukuje waretse unatirere yawe Imana yawe. Shaka abantu bakunda gucya. Ko abantu baba bakunda ibintu bikeye. Hari amavuta. Ubu nanjye nayabonye amafaranga, sibyo? Nagenda nkagura amavuta agira uruhu rwanjye shokora. Igikara cyanjye ibiheri bikavaho. Ukumva? Akanenge kose kari ku ruhu kakavaho. Nkasa neza ariko nitukuje. Abagabo bakunda abantu basa neza. Yego? Ariko gusa neza so kwitukuza mama we ntago kwitukuza aho ukaza ngo umuntu yari tukuje ibi birakonvovoye ahangaha harani hasa naha ahangaha none aha hiwe hakajya nakaba nk'inyama